ja bih počeo sa dve male anegdotice. Jedan mladi pjesnik nedavno mi je rekao: slušaj stari, znaš li ti da tvoja poezija odumire? Ja sam odgovorio: lijepo je, drago mi je, znači da je barem živjela. A ona koja nije živjela ne može da odumre. A nedavno mi je opet drugi jedan pjesnik rekao: ma šta je to pisati pjesme, dolazi doba kad će svi ljudi pisati pjesme. Ja sam rekao: svi će ljudi pisati stihove, a pjesme će pisati pjesnici. Tako ja u jednom razdoblju od više od pola stoljeća pišem pjesme. Počeo sam vrlo rano kao maturant na Sušaku. Imao sam sreću da je preko puta u Kastu bio Vladimir Nazor, direktor učiteljske škole, pa sam tako prve stihove svoje nosio Nazoru i on ih je prihvatio, preporučio. Objavio sam prvu pjesmu u Književnom jugu 1918. a posljednju nedavno u Književnim novinama. Pesnik čije je delo postalo već klasično po lirskim uzletima u kojima je život jedina svetinja, član je Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, dobitnik Avnojeve nagrade 1974. godine i niza drugih priznanja, nagrada, odlikovanja. Autor je 16 knjiga poezije i, kako reče Milan Bogdanović, još 1919. povodom prve njegove zbirke Lirika, njega muči ona ista velika zagonetka koja je mučila sve one pesnike koji nisu pevali samo svoje ljubavne jade. Krklec ima i svoga dvojnika i neko treće lice u sebi, jednog veseljaka i jednog kritičara i polemičara i hroničara koji u besanim noćima bdije i zapisuje prizore života, ističe Jure Kaštelan. Krklec je pre svega pesnik, ali i prevodilac s ruskog, češkog, slovenačkog i nemačkog, dela Puškina, Gorkog, Goethea, Heinea, Rilkea, Brehta, Bezruča, Prešerna i Župančića. Bio je dugogodišnji uradnik Nakladnog zavoda Hrvatske u Zagrebu, predsjednik Matice Hrvatske, Društva književnika Hrvatske, što je i danas po drugi put. Predsjednik je Saveza književnika Jugoslavije i pod njegovom upravom pripremljen je i održan nedavni kongres pisaca. Bez Krklečeve poezije ne bi se mogla zamisliti ni jedna antologija hrvatskog i jugoslovenskog pesništva. Pesme mu se lako pamte, pa je i to uz široki humanitet i muziku stiha značajno za dosadašnju i buduću popularnost. Ta poezija već je u čitankama i školskim programima. Pesničko delo i ličnost Gustava Krkleca jeste živi i trajni most između književnog Beograda i književnog Zagreba, između dva bratska naroda i onako kako je on pisao o Vladimiru Nazoru, između svih jugoslovenskih naroda. Njegova poezija je poezija srebrne ceste, ljubavi ptica, izleta u nebo, pa poezija darova za bezimenu, tamnice, vremena i na kraju poezija lirske petoljetke, noćnog iverja i crnog kosa. Zbirki koje simbolično definišu njegov pesnički svet, njegovu poetiku i genezu pesničkog dela. Pesme sutrašnjih, drugovi, mi smo još slutnja i proletnja noć i san, oluja koja će doći. O već se kupe teški, crni, bjaliki oblaci i crne zavese noći. Živim li, sanjam li, gledam li ili me varaju oči? Gromovi, munje blistave, vihori, sve ću jednom času planuti. Oluje, konji divlji, neobuzdani, čopori zveradine ukraćene, skoro će, skoro na ove livade beskrajne, najuriti, skočiti, banuti. Drugovi, dobri, dragi, daleki, mi smo još slutnja i proletnja noć i san, al klijamo, pupamo, rastemo u novo jutro, u novi svetliji dan. U ovoj pesmi, pesmi sutrašnjih, u pesniku su odjeci budućnosti. Osjećanje novog sunca obasjava stihove, iskre budućeg mešaju se sa slutnjom. Mi smo tako sami u svojoj slobodi, spaseni od zbilje i svjetlosti danje. Plovimo u ljubav. I sve tiše, tiše, zagrljeni nijemi, sklapajući oči, slušamo ko pjesmu neke drage kiše, kišu sna i mraka u jesenjoj noći. Sve jedno, sve tiše tonemo u sjajne jezerske samoće ljubavi,
sve veće opijeni gorkim saznanjima tajne da je samo u snu stvarnost naše sreće. Osnovni problem pesme Jezero je u odnosu san java i mogućnosti egzistencije u tom međusvetu. Početak pesme naglašava izvanrednu muzikalnost pesnika u smislu da osjeća stih, njegovu boju, zvuk. Čitava pesma je u nekom čudesnom stišavanju, prepuštanju snu, umirivanju i sve tu nema nekakav konkretan oblik. Tim prostorima, magličastim i neopipljivim, lutaju senke. Nakon mature, moj je otac htio da studiram poljoprivredu, jer je bio prijatelj dobar sa starim grofom Markom Bombelom, pa su oni nešto iskombinirali da ja svršim poljoprivredni fakultet u Beču, pa da budem tamo neki upravitelj imanja grofovskog. Ja sam otišao u Beč i upisao se na Hochschule für Bodenkultur, to je bila najviša poljoprivredna škola, ali svršio je rat, propala je Austrija i ja se kao davljenik vratio i prešao u Zagreb na filozofski fakultet. Slušao sam profesora Bazalu, Đuro Arnolda, Ilešića, neke ljude za koje bi čovjek mislio da su praistorija, a bili su mi nastavnici. Međutim, nisam imao dovoljno afiniteta za filozofiju, pa sam prešao 1921. godine u Prag. Išao u Prag više s time da se posvetim teatru. Interesirao me tada teatar i mogu reći da sam proveo lijepih dana, skoro 2 godine, tako prateći kazališni život. U Pragu je tada postojala jedna kafana gore u Vinohradima koja se zvala Graf. Kafana Graf postoji još i danas. Tu su se okupljali mahom studenti, a najviše njih iz Bosne i Vojvodine. Sjećam se danas, recimo, doktorice Vuke Čabrinović, sestre atentatora, pa Jovanke Tišme iz Starog Slankamena, koja je doktorica u Beogradu, i mnogih drugih. A tu je bilo i nekoliko umjetnika, među kojima je bio slikar Režek, pa je bio Milivoj Uzelac. Jednoga dana davao se u Vinohradskom kazalištu jedan komad hrvatskog književnika Pecije Petrovića koji se zvao Pljusak, a na češkom Lijak. Taj komad, malo ovako pornografske sadržine, za ono doba, imao je ogroman uspjeh. Davao se valjda nekih 35 puta u Vinogradskom teatru, u kome je dramaturg bio Karel Čapek. I tako jednog dana Pecija Petrović doveo u našu đačku kafanu Karela Čapeka, poznatog pisca, dramaturga, i nekako je Čapek zavolio naše društvo i Čapek bi uvijek dolazio, pa je to bio tako neki intimni kružok. Sto za kojim smo se mi okupljali bio je upravo do prozora, tako da se vidjela ulica, i u nekoliko navrata prošao je pored toga prozora kafanskog jedan mladić u crnom žaketu sa halbcilindrom na glavi i nama je rekao Čapek: ovo vam je mladi češki pisac, ali nažalost piše njemački, Franz Kafka, od njega se mnogo očekuje. Da bome da Kafka još nije bio tada tako poznat, pa veličina kao danas, on je bio, tako reći, početnik, objavio je svega nekoliko novela. Njegovi romani, kao što znate, objavljeni su tek nakon njegove smrti i po njima je on tako slavan. Ali Milivoju Zelcu je zapeo za oko, jer Milivoj je bio strašno oštar na fizionomije i tako je on, nije mi potpuno jasno kako, jednog dana nagovorio Kafku i odveo ga u atelje i napravio njegov portret. Mislim da je to jedini portret Kafke u svijetu koji je rađen prema prirodi tako, jer ima mnogo materijala fotografskog, ali koliko meni poznato, portreta nema. Taj lijepi portret Kafkin, evo, visi tu u mojoj sobi, meni ga je Uzelac poklonio prije nekoliko godina. U Pragu sam ja proživio, mogu reći, najljepše dane svoje mladosti, jer sam surađivao u nekim listovima. Česi su bili strašno ljubazni prema nama, otvarali nam vrata, a osim toga u Pragu je tada izlazio jedan list koji je izdavao Beneš, ministar vanjskih poslova, na njemačkom jeziku za propagandu Prager prese.
koje je bio glasilo Male Antante, pa sam ja tu nekako dobio jednu rubriku i pisao čak i umjetničke kritike i članke o Jugoslaviji, o novim knjigama, putopise. I bome mogu reći da su bili vrlo pristojni honorari, jer ja nisam živio kao student, ja sam sasvim lijepo i pristojno živio. Nešto sam malo dobivao i od kuće i tako dalje. Među najljepše uspomene iz praškoga doba spada i to što sam gledao i to po nekoliko puta sve predstave hudžestvenog teatra tada, koje je gostovao tada u Pragu, Kačalov, Kniper Čehova, Križanovskaja, Germanova. Tamo sam gledao Na dnu sa onom besmrtnom ulogom Kačalova kao barona, pa Tri sestre i čak jedna jedina predstava koju je hudžestveni teatar dao izvan Rusije, jedna jedina predstava Hamleta u kojoj je Kačalov igrao Hamleta. Mislim da je to jedan od najjačih doživljaja mojih, ne samo u Pragu, nego uopće u mom dosadašnjem životu, ta predstava. Poslije kad sam se vratio iz Praga, ja sam bio kratko vrijeme u Zagrebu i jednoga dana ošao sam u Beograd, tako reći na vikend, da vidim nisu li tamo bolji uslovi života i taj vikend na koji sam ja otišao trajao je punih 20 godina. Od 1921. do početka rata. Naime, u Beogradu je bio pokrenut srpski književni glasnik i ja sam još kao student poslao jednu pjesmu i dobio sam krasno pismo Bogdana Popovića koje je tada uređivao. To je bila Srebrna cesta koja je izašla u jednom od prvih brojeva nove serije Srpskog književnog glasnika. Sam naslov Srebrna cesta sugerira snažnu životnu ponesenost koja dominira u ovoj pesmi. Srebrna cesta otvara nove svetove, svetove srebra. Prostore srebra i svetlosti, svetlosti koje on nosi u samom sebi. Snagom lirske oluje kojom prkosi ponorima, Krklec se otvara prema predelima večnog. On kaže, ti znaš i sam da svijetove nosiš u samom sebi i da na dnu duše sja jato zvijezda. Ponori se ruše i ako hoćeš, oluji prkosiš olujom koja u tvom bilu kuji. Bilo je onda raznih struja, bila je grupa Oko misli, Sime Pandurovića, Živojinovića, Masuke, pa je bio Srpski književni glasnik, pa su onda bili neki napredni listovi i tako dalje. Ja sam nekako pripao toj grupi i u tom glasniku sam surađivao čitavo vrijeme svoga boravka u Beogradu. Sa mnom je bio pošao Jabe Šimić, taj je svega 2 dana bio u Beogradu, ponestalo mu je novaca za povratak i onda smo odnijeli u Srpski književni glasnik njegove 2 pjesme, dobio nešto honorara, toliko koliko je iznosila karta 3. klase do Zagreba. Mene je prvi čovjek u Beogradu koji me prihvatio bio Stanislav Vinaver. Stanislav Vinaver je odmah tražio od mene neke rukopise za Republiku, u kojoj je on uređivao kulturnu politiku. I ja sam se tako reći odmah kompromitirao, jer su me svrstali u republikance. Jedno mnogo kasnije, kad je bio neki konvencionalni orden, pa sam ja bio predložen za odlikovanje, čuo sam od Nušića da je kralj rekao, pa neću ja vada republikance odlikovati. Ne. Međutim, ja nisam imao veze sa republikancima u tom smislu političkom. Bilo je i teških dana, jer ja se nisam odmah snašao. Stanovao sam u Zemunu, prelazio svakog jutra lađom, na onom malom, tada nije bilo mosta i tako dalje, lađom smo prelazili. Stanovao sam čak i na periferiji Zemuna, ali kasnije sam dobio dobro mjesto u Beogradskoj berzi. Svi se čude otkud ja u berzi, a ja opet imam to zahvaliti slučaju, jer sam uz gimnaziju na Sušaku i studirao i Trgovačku akademiju onako usput, pa sam imao neke uslove. I tako sam prilično dobro živio, a poslije, tamo negdje 1929. godine, združio sam se sa ljudima oko Nolita i bio sam 4 godine urednik Nolita sa Milanom Bogdanovićem i Jovanom Popovićem. Spomen na Boru. Požutjeli brci od dima, čaša u drhtavoj ruci, majku im reče svima što nisu ljudi već vuci. Nad stolnjakom davno bijelim, sa mrljama vina i kave, mrakom se zaliju vrelim, oči prozirno plave. Žrvanj života nas mrvi,
a ipak se živjeti mora. Jeza u nečistoj krvi, na čelu mreškanje bora. Mutnu flašu mi pruža, opijen mislima, sanja, uvela opiga ruža, mesec nad Moravom, Vranja. Žalba za mladost, seta, oko se suzama rosi, minulih seća se ljeta, češlja u ciganskoj kosi. Nad Skadarlijom zora, java se snovima svijeti. Ne hvataj, reče Bora, pticu kad jednom odleti. Neću. Osmijeh na licu prozeblom sličan cvijetu. Slagah jer odbeglu pticu još danas hvatam po svijetu. Stihovi izražavaju melanholično sećanje prošlog života, toplu uspomenu na Boru Stankovića, na velikog Tina Ujevića, na skadarlijska bdenja i dočekivanja zore, sećanja na velike prijatelje, pesnike snova u ljudskom biću. Ja se danas osjećam u Beogradu kao i u Zagrebu. Ja i danas kad dođem, obavezno posjetim Skadarliju jer tu sam proveo mnogo lijepih dana i trenutaka. Naime, ja nisam imao nikakve koterijske i klikaške planove. Ja se družio sa svima onima ljudima koji su bili dragi, pa tako sam u Skadarliji naišao na Boru Stankovića, na Tina Ujevića, koga sam od ranije poznavao, na Raku Drajinca, na Dobricu Milutinovića, na Žanku Stokić, na mnoge druge ljude i mogu reći moji najljepši dani bili su, zapravo nisu dani nego noći, skadarlijski, što je rekao onaj sarajevski humorista, kaže Krklec je svoje najljepše dane proveo noću. Tako se ja svoje najljepše dane proveo noću u Skadarliji i nije mi žao. Opisao sam je tada, vidim danas puna Skadarlija stihova, ali to je sve fal što je napisano naknadno sada kad se Skadarlija počela restaurirati, ali recimo moja pjesma Tri šešira objavljena je, koliko se sjećam, u božićnoj politici 1925. godine, dakle je autentična, nastala je na terenu, u dobi, mislim da ima malo arome onoga vremena. Sada su me izabrali i u odbor za proslavu 100-godišnjice Bore Stankovića, pa me pitaju šta ćete vi napisati za jedan prilog, za jedan zbornik. Rekao, ja ću napisati 101 noć sa Borom u Skadarliji. Eto, neću pisati književne studije i istorije, nisam Velibor Gligorić ni Jeremić, ali ovako kao prijatelj Borin mogu napisati možda o njemu neke podatke koji će također biti interesantni i zanimljivi ne samo za čitaoce nego i za istoriju književnosti. Darivanja. Ja znam da dadoh rukom rasipnika, draguljem nogom znanom i nepoznatom. Darivah suzom, osmijehom i zlatom. Ali jedno ostaje iz davnine, slika izvora malog. Sve što ima daje, pa ipak živi, ipak vječno traje. Ovo je pesma o pesmi, mislim da će reči pesnika, koje ću pročitati, najbolje okarakterisati i protumačiti. Ovaj krug, ova celina, ovaj svet koji sam dao, koji je sav tu, neka bude kao vrelo bar za jednu kap vode žednome, neka bude bar jedan trag svetlosti u mraku, neka bude blagi melem, neka bude šta hoće, ali svakako će biti jedan, možda mali, ali dostižni deo onog mene koji sam bio najbliži nedostižnome, neizmernome. Bezimenoj. Starinska ura na ormaru spava. Kazaljke njene već srđom žute. Umorna lampa tiho ocrtava prostore uske samotničke pute. Ja ne znam gdje sam. Nešto tamno slute umorne oči. Noć je tiha, plava. Tako je teško kada stvari šute i kad se miješa prošlost, san i java. Pa gasim staru lampu, sklapam oči. Nitko mi neće u posjeti doći, ni tat, ni gost, ni drug, ni draga žena. Naslonim glavu na krilo samoći i slušam zvižduk vlakova u noći. O gdje si sada, gdje si bez imena? U atmosferi starine i usporenosti življenja prisutne osjećanje samoće i napuštenosti. U lirijski toplom pesnikovom svetu nazire se osjećanje nepotpunosti, nostalgije i potrebe za bliskošću. Cela pesma je protkana bolom, slutnjom i borbom prošlosti, sna i jave. Kao što kažem, moj beogradski vikend trajao je punih 20 godina i to su sigurno najljepše godine moga života,
Zato sam vrijeme napisao i najvažnije stvari, nekoliko knjiga poezije. Napisao sam mnogo članaka, ali više informativnih, publicističkih, u Politici, Vremenu, Pravdi. Sudjelovao sam na raznim priredbama, imao sam mnogo drugova, a družio sam se i sa lijevima i sa desnima, družio sam se i sa nadrealistima i sa ovima malo konzervativnim krugovima. Bio sam prijatelj i Marka Ristića i Sime Pandurovića. Cijenio sam ljude po afinitetu ljudskosti i humanosti, bez obzira da li neko imao 5 grama darovitosti više ili manje. Na kraju krajeva ko je ko bio, to će se znati tek onda kada njega ne bude. Oj ti zoro ludim nemirom, sav se zanjeh kao jelen šumom. I ne znam više da li lutam svemirom ili starim beskućničkim drumom. Svirka, korak, zanos zvijezdani, grana vjetar, sve se kreće, vrti, samo mjesec blijedi, bezdani, tiho tone na dno nijeme smrti. Ovo su 2 ključna stiha iz pesme i novu stvarnost. A kako da vam kažem, pričao sam o tom kako sam živio u Beogradu i tu sam dočekao mnogo uzbudljivih stvari. Sudjelovao sam u onim demonstracijama 27. marta, a doživio sam i ono bombardiranje prvo 6. aprila i poslije nekoliko dana htio sam da pobjegnem. Nisam znao kuda, pa sam nekako se dočepao Zvornika i Zvornika preko Han Pijeska u Sarajevo. Kad sam došao u Sarajevo, već su ustaše ulazili u Sarajevo, opet mi je uspjelo da se dočepam Bosanskog Broda i iz Bosanskog Broda vratio sam se u Beograd. Da bome nisam znao šta da počnem, ali ipak, kao što sam rekao, mislio sam nekako da tu provedem doba okupacije, ali sam morao napustiti. Po nalogu Gestapa dobio sam izgon i to je bila i sreća, jer inače bi bio završio gore sigurno na Banjici. Kao što znate, vlasnik Nolita Bihalji bio je jedan od prvih koji su streljani od okupatora, a ja sam bio kompromitiran baš tim sudjelovanjem u Nolitu. Ja sam onda prešao u Zemun zato što sam tamo imao mnogo prijatelja još poslije prvog rata, što mi je žena Sremica, imao sam veze i rodbine i tako se zaposlio u privatnoj službi u hipotekarnoj banci, ali poslije kratkog vremena ja sam otišao u Stari Slankamen i živio sam u Starom Slankamenu tako na polu oslobođenoj teritoriji. Danju su još bili neki okupatori, ali noću su dolazili partizani. Bio sam i povezan sa Narodno-oslobodilačkim odborom, imam o tome i dokumentaciju i tako dalje. Jednoga dana dobio sam vijest da mi je mati bolesna, došao sam u Zagreb i bio tu na periferiji u Peščenici, ali desilo se da je pruga otišla u zrak i da je bila prekinuta veza između Zagreba i Beograda, tako reći, zauvijek. I tako sam ja, i ne znajući i ne misleći, dočekao oslobođenje, ne baš u Zagrebu, nego u okolini, u Samoboru, jer su posljednjih dana rata počeli obilaziti moju kuću neki sumnjivi agenti, pa se ja preselio tako u jedan vinograd i tu sam dočekao oslobođenje i došao sam u Zagreb istoga dana kad su sa nekoliko strana ulazile partizanske jedinice. Zverstvo rata je pobudilo bol, gađenje i revolt. Užasnut pesnik otvorenih očiju vapi da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Dunav se plavi ispod niskog svoda, lešinu pita dok je tiho njiše. Ima li koga još od tvoga roda, a lješ se ceri, kaže nikog više. Nogama bosim rano jutro hoda i vlažnom krpom prve senke briše. U grmlju trune pregršt zrelog ploda, ljetopis krvav stara rijeka piše. Zemlja i ništa, samo zemlja gola, zgarišta, jame, uništena sela, pustoši rata. Preko brda, dola,
sva zemlja gola, zemlja nevesela. O zemljo čudna, zemljo sa dva lica, krvniku pružaš prazan dlan i tjeme, a sinu golu utrobu za sjeme. O zemljo trudna, zemljo novih klica, ti pođi svojim putem, put je vječan, iz nje i u nju. Daj joj kosti trudne i nade, želje, sanje uzaludne i srce mrtvo, bol svoj neizrečen. Silna emocionalnost nosi sve stihove ove pesme, zemlja je večna, ne umire nikada. Ponovo zemlja diše i u pesniku opet nova radost. Htio bih reći da sam ipak doživio jednu od najvećih satisfakcija u svom životu, mislim, a to je kad sam dobio prošle godine Avnojevu nagradu, jer mislim da nije to samo kulturno i umjetničko i književno priznanje, nego inače priznanje i društveno-političko. I prionuo sam, iako već u podmaklim godinama, vrlo mukotrpnom radu, da sredimo naše književne prilike, mogao bih reći i pokazat ćemo i lijevo i desno skepticima da smo bili u stanju da nađemo zajednički jezik, da pod istim krovom počnemo graditi novo društvo u kulturnom smislu u znaku socijalističke solidarnosti. Ja da bome mogao bi da se bavim i nekim drugim poslovima, vremena je malo, nisam sredio ni svoje arhive, ni korespondenciju, ima tu mnogo stvari, ali sam ipak našao da je u ovom trenutku važnije da se stabiliziramo u onom duhu bratstva, jedinstva koje je bilo moje načelo otkako znam za sebe. To je jedan prigodni katalog koji je izašao štampan u Varaždinu povodom moje 75 godišnjice. Pa da kažem, ovo je na Kamili, na Devi, na putu oko svijeta. Moj tekst glasi Joža Horvat morem, a ja kopnom. Pa onda dolazi jedna slika, tu sam boganje mlad dečko, 1917. godine kao gimnazijalac. Ovdje jedna slika sa Krležom, to je u Samoboru. Pa ima evo sa Ivom Andrićem, 69. godine, na Hvaru, bio to lijep susret. Ovdje potpisujem, dajem autograme kao da sam filmska zvijezda ili tako nešto. A ovdje ima jedna stara slika na Principovom mostu u Sarajevu sa Nikom Milićevićem i pokojnim Hamzom Humom. Hamza je bio moj dobar prijatelj, išli smo i zajedno u školu. Ovdje dva stara mladića, Gustav Krklec i Milivoj Uzelac u Čatežu, 68. godine. To je bilo tada kad mi je donio onaj portret Katke. Pa ima jedna fotografija u Valjevu na proslavi Desanke Maksimović, kad smo se Čopić i ja kroz Valjevo provezli fijakerom, pa Čopić kaže: gurajmo Gustave dok nas ne zaustave. Generalni sekretar Saveza sovjetskih pisaca pozvao me osobno, lično, da dođem na proslavu 70 godišnjice Šolohova u Moskvu, s time da će se poslije toga ići u njegovo rodno mjesto, tamo na Tihi Don. Na prijemu u Savezu književnika održao sam tako, kao i svi drugi, jednu zdravicu, jedan govor o Šolohovu, za koji sam čuo da je njega jako obradovao i poslao mi je preko Saveza književnika i to lično sekretar Markov, uručio mi je od njega jedan dar, a to je ovaj kozački vrč sa zlatom medaljom na kojoj piše budi zdrav i bogat. Nažalost, evo je prazan, da je pun ja bi ga popio u Šolohovljevo zdravlje. Imao sam prilike da vidim izložbu njegovih knjiga, dakle smatram da se tu radi o stotinama miliona koliko je on štampa, ne samo u Sovjetskom savezu, nego i u drugim zemljama. Proslava je bila internacionalna, jer su bili predstavnici iz Engleske, Švedske, Finske, Kube i tako dalje, a bilo im je drago da je sudjelovao i predstavnik Jugoslavije. Ja sam bio poveo, jer sam bio ovlašten za to, u Sovjetski savez i prevodioca Šolohova na makedonski Maneva, jednog dobrog, vrsnog mladića,
I bila je i lijepa demonstracija kad se tamo javno istaklo da je Šolohov među tolikim jezicima preveden i na makedonski jezik. Mislim time reći da je bilo odato priznanje tome jeziku makedonskom koga su da bome neki poricali kao na primjer susjedne neke zemlje. Tako da mislim da je ova prostava bila vrlo dobra, korisna, da je pojačala naše kulturne veze, da je pobudila još veći interes za našu književnost. Ja sam dobio jedan album pejsaža sa Dona, pa možete vidjeti kako je izgledala njegova rodna kuća i kako izgleda kuća u kojoj danas stanuje. To su sve lijepe i zanimljive stvari, ali trebalo bi mnogo vremena i prostora da se sve to sredi i opiše. Dragi prijatelji, neobično mi je zadovoljstvo da pristujem ovim igrama. Meni to nije prvi put, jedne igre u početku ja sam ovdje i otvorio. Ali mi je zadovoljstvo da kažem, kad sam vidio na groblju godinu kad je Zmaj umro, pa godinu dana kasnije ja sam pošao u školu u malom zagorskom selu Maruševcu, u Austro-Ugarskoj monarhiji i mogu vam reći da sam tada u toj školi učio i Zmajeve pjesme na pamet i da su te Zmajeve pjesme možda i utjecale da sam i sam počeo da pišem za djecu. Ja neću dugo da govorim jer ima još ljudi koje treba da pozdrave. Htio bih da kažem samo ovo. Zmaj je, kako znamo, bio vrlo nesretan sa svojom djecom, rano su umirala i tako dalje, a da je kojim slučajem živ i da vidi koliko ima djece ovdje odrasle, koliko ima nasljednika koji su prihvatili njegovu štafetu i nose je dalje, da bi još jedanput rekao, ala je lijep ovaj svijet. Me je jednog ljetnog dana poveo u Gornju Stubicu da mi pokaže starodrevnu Gubčevu lipu. Zatekli smo se pod njom upravo kada je bila u punom sunčanom sjaju, sva žuta i opojna od bujnog cvata. Učinilo mi se da nadvisuje crkveni toranj u blizini. I tebe tuđa gazila je noga, došunjao se progu tvome vrag, pretrpio si nevremena mnoga, i mnogih rana na tebi je trag. Sjeli smo na drvenu klupu. Djed je otvorio svoju torbu te zagorskom škljocom sekao tanke kriške slanine i luka, lomio kruh i pričao. A pričao je ljepše nego jedna baka na svijetu. Pričao je o Lutoranu Tahiju, o kmetskoj tlaki i seljačkoj buni, o Iliji Gregoriću i Matiji Gubcu, vođi pobune koga su feudalci uhvatili i pogubili u Zagrebu. O, rodno mjesto, kad bi znalo kako 1000 puta ime tvoje vrisnu kroz škrgut zuba. Gle, travka davno zgažena se diže, ni teška čizma slomila je nije, i prva zraka sunca krišom stiže, traži je, tješi, tetoši i grije. Moj rodni kraju, ti ostade zame čarobna stvarnost i neshvatljiv sjaj. Zlatom ti protkah krovove od slame, djetinstva srebrom osuh zavičaj. Je li ovo san ili java? S miševima mačka spava, krezub jarac puši lulu, siv magarac svira frulu, crvi pliju, guska vuče, šaran leti iznad kuće. Je li ovo san ili java? Dižu se magle iznad tamnih kuća, tu srce naglo kuca, dišu pluća, prolaze kiše, to se vedri,
plavi, to raste nebo u snu i na javi. To raste nebo u snu i na javi. Bio sam počeo s onim telegrafskim basnama koje su imale dosta uspjeha, pa sam onda pisao i druge stvari, zapise iz djetinjstva, doživljaje, kako se to već radi. I na kraju krajeva, posle nekoliko manjih svezaka, izašla je moja knjiga u biblioteci Vjeverici, Majmuni naočale, koja je ovih dana ušla u štampu kao 6. izdanje. I mi smo tada, evo, 1950. godine osnovali časopis Radost, u kome ja već 25 godina vršim ulogu jednoga od urednika. U našem časopisu surađivali podjednako kroz čitavo ovih 25 godina mnogi pisci iz Makedonije, iz Srbije, iz Bosne, iz Crne Gore, Slovenije. Tako da taj časopis ima malo širi karakter. On nikad nije bio ograničen samo na naše područje. On je uvijek tražio da djeci pruži ono što je dobro u našoj zemlji u tom smislu. Dragi druže Krklec, dobar dan. Želim vam dobrodošlicu u našem Maruševcu. Čestitam 76. rođendan i želim još mnogo ugodnih vaših mladenačkih godina života. Hvala vam lijepa, meni je drago. Tu sam išao u školu, ne do duše u ovu, nego onu staru. Tu sam učio čitat, pisat još uvijek učim. Drago mi je kad vidim ovu djecu. Ja sam s njihovim bakama i djedovima verovatno išao u školu. Dozvolite da nas pozdrave na našim učenici. Dobro je, hvala lijepa. Sve ja ljubim na sve strane, ajde. Hvala lijepa. Draga djeco, sad je nedavno izašla jedna ploča gramofonska na kojoj je uglazbiljena jedna moja pjesma koja se zove Crni mačak. To je jedan sarajevski mačak koga sam ja upoznao kad sam išao tamo na neke sastanke i napisao sam o njim jednu pjesmu. To su mladi ljudi u Sarajevu uglazbili, metili na ploču. Pa ja ću samo pročitati par strofa iz toga mačka da vidite kako je to izgledalo. Sarajevski crni mačak krenuo na put dugačak, čak u čačak, čak u čačak. Ali u Čačku nigdje miša, pa on krenu sve do Niša, a u Nišu pljušti kiša. Pokisnula mačku brada, pa pobježe iz tog grada do dalekog Beograda. Tu je zalud hvatao ptice, pa pobježe strelinice, sve do Srijemske Mitrovice. Metlja mačak bjedan, jer tuga je kudrovjedan, progonio čitat jedan, progonio čitat jedan. I na kraju svih krajeva vrati se do Sarajeva. Vješta vještina. Kritika se naša služi uz vještinu mnogu, time da ti ruku pruži, a podmetne u nogu. Laktografija. Poznajem jednog književnog glava što sipa članke ko iz rukava i čega slijedi nesumnjiv fakat da ne misli glavom nego na lakat. Sumnjiva veličina. Priču o žabi i volu čula jedna mala i obična nula, ali nulu je ipak pratila sreća, jer naduv se postao od vola veća. Pa, znate, ja sam već od mladih dana imao neku kerempuhovsku žicu. Još kao gimnazijalac počeo sam surađivati u humorističkom listu Koprive koju je uređivao Pjer Križanić i Krešo Kovačić. A onda sam počeo pisati aforizme, epigrame i tako. Recimo, jedan epigram je prošao kao munja kroz čitavu Jugoslaviju, ono doba. To je bilo 50. godina. Jednom pjesniku koji je tada bio na vlasti, danas nije više. Ti si pjesnik, a i vlast.
e pa vlasti tvojoj čast. A pjesama što se tiče, to su druge priče. I tako. Ili jednom drugom tako uobraženom čovjeku rekao sam, ne mogu te na konju isklesati, o viteže bahati. Prvo, jer ja ne znam klesati, a drugo, jer ti ne znaš jahati. Ili, baš je čudno, reče neki dan, bradat pjesnik zapalivši lulicu. Za života nemaš niti stan, a kad umreš, danu ti i ulicu. I tako, bilo je tih epigrama. Ti bih htjela vječno, čemu nema mjere. Ja bih dao sve za zanos jednog časa. Ti sumnjaš u trenut, a ja imam vjere u vječnost trenutka, u trenutak spasa. Dođi sva od sunca, sva od vrele vatre na moj pusti ležaj. Daj mi svoje krvi. Bolje da nas munja jedne strasti satre, nego da nas mrtve toče isti crvi. Propadni u meni, pretoči se, daj se raspleti kroz moje vijuge i tkiva. Sve je na tom svijetu kratka varka, raj se osjeti za trenut, a vječnost je siva. Govorila sam nekoliko stihova iz pesme Ti i ja. To je jedna intimna, iskrena pesma i pesnik se predaje trenutku. On sam kaže, sve je na tom svijetu kratka varka, što znači da osjeća strah od vremena i od prolaznosti, kao da je spas u trenutku, a ne u trajanju koga nema. Radi se o jednom pesniku čije delo nije završeno, koje još traje i uvijek se podmlađuje novim zbirkama, novim darovima, kako bi to rekao pesnik svojim jezikom. Gama njegove pesničke reči je sazdana na jednom sukobu tradicionalnog i modernog. Ona taj sukob razrešava u jednom skladnom spoju. Krklec je sačuvao ono što su neki pesnici moderne izgubili. Osjećanje, široku komunikativnost, muziku stiha, a ostao je radoznao i otvoren za sumnje i nemire, za kataklizme, za konačno nadu i usjete ovog našeg dramatičnog vremena. Ja ću reći pesmu Sonata o glupom Augustu, pesmu koja je 1975. godine napisana i koja predstavlja u stvari jedno od posljednjih dela Gustava Krkleca koja je objavljena. Sonata o glupom Augustu. Ne, nije više to života luk, ni smjelost snage da strelicu pusti. Vedrine gdje su, sve je sumrak gusti i mjesto kosa crn se glasi ćuk. Ni razvigora, gdje je svježi huk? Tišina svud se kao magla spusti, a glupi August sad je zlatousti. Promijenio je ćud i dlaku vuk. Nad visovima klikće sivi soko, al ne vidi ga više žablje oko. Klonule noge, a izdao vid. O, nikad više na obalu drugu. Vrti se u svom začaranom krugu i ma kuda krene, ispriječi se zid. Dakle, prošlo je 50 i nekoliko godina. Može biti da poezija odumire, ali sreća je pjesnika da se to dozna tek onda kad njih nema. I da li će nešto ostati ili neće, zaista ne mogu reći. Ja sam napisao možda i više nego što treba. Kritika me bome nije štedila, ni pozitivna, ni negativna. Od onog čuvenog panegirika Milana Bogdanovića 1919. u Politici, kad je pisao o mojoj lirici, pa do danas prošao sam razne faze, ali sam nekako uvijek ostao dosljedan sebi. Imam neki svoj pogled na poeziju. Mislim da je to jedna posebna vrsta izražavanja, a uvijek sam izbjegavao i mode i pomodarstvo, uvijek sam nekako išao svojim putem i vidim da nisam pogriješio, jer evo, malo je nezgodno da se falim, ali kad mi je Nolit sada izdao nedavno knjigu tako izabranih pjesama, Crni kos u Beogradu, čuo sam, tako reći, sa zaprapaštenjem da je knjiga planula za nekoliko mjeseci. Znači, da za takvu poeziju još uvijek postoji neki afinitet. Ja nisam išao ni za modernizmom, ni za elitizmom,
Ja nisam pjevao ni pticama, ni valovima, na stablima, kao što sam jednom rekao, nego ljudskome srcu i mogu sa zadovoljstvom reći da mi je drago da još uvijek ima nekih pjesama koje nailaze na odjek u tim ljudskim srcima kojima su bile i namijenjene.